Oke guys, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita di Tongkonan Walisu Padang, tepatnya di Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo guys. Ya, kita lagi mak patudu ini guys, sini orang melantang. Saksikan kami di channel YouTube Dokumentasi Toraja Terkini guys. Dia terbang di angkasa. Apa aku mau main? Kita lagi mak patudu orang melantang guys sini. Dadah. Dadah dulu, dadah. 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 Oke, Oke. mantap. Pulang ya. Bersama Adel guys. Adek.
Mana apa kita paling belido? Bibir ke dalam. Hiru-hiru kopi-kopi.
Iruri. Marco. Palembak na tuh. Desce addosso Lanni. Desce addosso Lanni. Bro.
Habis. Kau dapat berapa hari kok? Untuk yang Pak itu. Untuk yang Pak Iya. Layar cepat turun. Aki pataru teme sarapeng karangan alo totemo saka maya maya inde pak kamasyami ulendi mintu keluar galantainan laki tarima temintu nato pemapasak ke pamatotokan natonto untaruangkan kamatotoran lampataru teme katuan labin na teme pengkarangan lante alo yate taum mitulan kapuk duran mamase komi mi taruan ni pak kamasya lujo me kalemi lampung Yesus ki masambaya amin. Makan, makan, makan. Iroli. Iya. Ayo kamu dulu nak mandi lo. Belum kan kami tak tahu tu mana-mana. Ayo mobilan na. Mereka dekat sama teman mereka kan jadi. Jadi putulan dah lah ini.
Hindi na ma-absent ng dokumen din natin.
Sudah.